No. New doctors in the house. Welcome back to a new video. This video is pharmacology practical da yamna nungaiba experience kak phangakpagi experience mayam da share tawjage kamai tawi kamai tami habda mayam khangnaba adu kaigumba channel sing asini hana thengnabi taragadi aigi ming Rabichandra Konthoujam. I'm a second year MBBS student at JNIMS IMPHAL. Masiji kamai tawge sida pung ani dagi namari bogi pharmacology class ne practical class ne dokko mayam na masije drip yan bai tare ko IV injection pi bagi matang da kamai toroga pini gel ko kamai thinni adagi moi medical terms se adugi gel ko adagi drip kai kada maming ai tak pe dogana kamai thinni do koi in hand practice to hole ba do practice to hole yam nungai ba phaw do adagi kamai tawge do adui matang da clip machang khom yam da share tawjare ke adui taragadi mayam video se punne yang minas kongdi yani mai ching ni es kongdi me nan ba nan patoi ne thina dele ba tei to obu turn tawle me obu to Mine intala piramid. Somdi. Hey. No. Something. Shabu da kaptan. Sunar. Kuisa han man ko. Hai tabagi saran toran thinjalaga han ba ai han ba try de yagre masi anyone kibudo adam sigi forearm je tawo de adam tare mai keno yawe pipe yawo de tare phasana ko dugo kona khunam nong din bu chukta tarak ke dorga khuba ong loi changale ma dugo some practice taraga practice tar in hand practice taraga hek don na khoju kana work tok jage ena successfully failed. You tuh lihat. Aneh. कोई border rohit practice tau hai IV injection Dr. Van Kupu patient all the patient will run Dr. Risikon matang patient Dr. Risikon new doctors in the house. Hello YouTube. Mayam se hangi class loi de chen de long ne si ozana class ho chilo loi lei ne pharmacology practical yam tina interesting hoy gra doctor ka man gra ta ka matam gra ta ka tha gra singi de thilaga pamom de loi chok gra du practice to or ka de sorry ha ka de mi de chho de ku di menigin do so ni phai na da taragadi yam lappa thapa mafam dagi khoi jing lappa pharmacology department dagi patana chat pata ango Mr. Ango ai video machang khatane ri taragadi sen to bidim chang taragadi khoi de nungai be experience and phawe mai tor nga sai yong angai class to boring chu kan dum yawong khang do yam yaw ni tar tar jung si yam interesting oi bani na ozana class lore mo do ba khoi mesen adum practice to le hoi ni mai taragadi khoi nang hawai ni thar kuma tam adagi nit khandore tamdore ka hai kan ja khoi kai tauge ka na dum manipur gi dana tabasum mapalam gi MBBS tamba mayam gi video am yeng nei dana noi chum yeng naram gani adamai taraga nungai man mayam do aingona phangi experience chu noi de share tawraga ade hena motivated oina ba doctor oining do hena phaungna ba aduga mayam na su kamai tauri khoi se kamai tamino kai taurino do khitang orga sum link kama leina ba mayam da share tawjabani videos de ai taragadi mayam thank you so much for watching my video
if you are interested, if you feel this video enjoying, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Also comment down ai haidi comment sam pibiraga aigi asoy ba kai kai yaw tarak so sem tok chana betana lojage taragadi ngasi gi na bye bye.